Kapitan Inteng! Nalpasa kon anangan, pasita kaanakan. Ay, mudtoy nga rodan tananganam. Tainawak, anti tuyang. Ay kat umay mo alaan dituyon at anay nabsugak. Masadutak at tumakdal. Unay kayo mutan, ante. Ay, awanan ti adupay asaw, umay kakitdain. Wan, ante. Ay, nanay. Ay, abay ngay. Aging ginad, ante. Ha? Ay, sus! Ay, bunggag pa isaw! Ay na! Ay, sapay pumigpig sa! Anya may nagkararamidam nga, ante tuyang. Ruportan. Abangan naman pati balayaw. Sapay naman yung Uncle Badang. Ay, pasita! Ay, urayan na! Ay! Diyos ko. Di na kam kumabaybayan. Ay na, kunaklakit din no magaburanta, pasita ka anakan. Ay na, maglangan ta nakarwarta si bibiyag. Uwin nga rod, anti tuyang. Ay, sapay nagpig sa tiging ganad. Umuray lag ko ti dagiti aparador kan lamisaan. Agam, Ay, mabitlaan. Apay nga ingawan mo ti abiso ni Kapitan Ninteng. ha? Abi, sumat nga ibagbagam, ante. Apay nga awan abiso ni Kapitan nga daging ginag. Sapay datayo akabarangayan na ti apiktadaw. Una yan, ti kasta akapanunutam, anti tuyang. Amo na nga rod nga aging ginad ita. Ay, o saramat ati utak mau, ante. Na, ayat pa nagkunkunam kanya kanakan. Awan panunot ka? Saan mat, ante? Ngam saan ko maaday tamang bat-batikos kan ni Kapitan ti pang pangrunam. Maditi kasta. Ay na, di ka agsaw iti kasta si Kapasita. Tadi mo amaw, no kasano ti kina-irresponsablay ti Kapitan dito'y lugar may. Itay pa'y nga data dito'y ruwar, Pasita. Kaya't kunti umunag. Ay, hangam, amangan no adapay aftershock na, ante. Ay, narigatan. Kumusta kayaw na natuyang? Ah. Pasita. Awan ka di tinadangran ka da kayaw. Wan, awan mo't kit day, kwarog. Ay? Sa dinungay ti ayan ni Kapitan. Ay, aday di barangay haul. Apay ka day? Apay asaan nga iso ti umay agmunitaur. Anya ti kayat mo asawain? Ay nakwaraw, apay ada kayo laang atanod ti ibabaon ng agmunitaur. Anya nga rod ngay ti serbi ti kinakapitan na, no adalaang iya barangay hall ngagtugtugaw. Awan lang nga rodin ti abiso na itinapasamak aging ginag. Anda na patag nga raramidin ni Uncle ko di barangay haul. Oho, ti kuna nakit day di na kaya ti agmunitaur, tamabutang itiging ginag. Awan pa'y sir-serbi na mata kapitan. Pwah! Ha? Ante. Ay, kwarog, pasensya mo ni Auntie Tuyang. Di na amo tilawlawatan na. Kumusta ti monitoring yaw? Ada ka din nadangran iti pasamak aging ginad. Awan, Kapitan. Nga madalang dagiti sumagmamano ababalayan arba. No kasta garawd, masapol ang manayunan pa iti tent, tapno ada pagturugan dagita gibakwet. Peso, Kapitan. Unang kail. At tuitilistan dagiti pamilya anarba ti balayda. Agyaman na kwaraw. Awan tinadangran iti napasamak aging ginaid. Naulaw ni nanatuyang ang kail. Naulaw! Sapsapulan na ka. Apay kanu asan ada kayo tinagmonitor. Ken apay kanu ngawan abiso yu itiging ginada na pasamak. Imbaga na dayta. Unang kail. Jesus, apay nga eh. Pinaglukon ni Marito yan. Programatan nga talaga. Apay amok nga aging ginad. Saan man at tilaw-law-lawatan na dya Marito yan. Nay, si kamot ti masalaw ko iti dalaan dyan, sa dino ti papanam. Mapanak dita klinik na natuyang. Inak itulod dagiti first aid kit. Iso tibili ni Kapitan. Anya! Ada ka di parikot na natuyang? Apay ang masapul asika ti mangitulaw. Apay asaan ani Kapitan. Ada ni Kapitan iji barangay hall. Ado ti asikasun na. Oho, sadot day a Kapitan. Day talamang ibabaon ti amuna. Awan ser-serbay ti kinakapitan na no kastamot lang. Ay, una yun day ta kapanunutan yun na natuyang.
At dalang aruden mapaspasaran tayo a kalamidad. Day tapay lang mang batbatikos kini kapitan ti pangpangrunayaw. John, apay akas ta tilangam asimmangpet dito'y klinik. Kasanumot ngamin. Nasalaw ko ni nanatuyang ditadalan. Kumkumpurmi man ti bagbagana. Anya man ng tiimbaga na kun kaya. Kesyo sadut kanu ni Kapitan Inteng. Kat no adda ni Inteng ijay barangay hol ita. Ammo pa'y day dyan nanatuyang. Ay, una yan ni Marituyang. Imbes at tumulong, saan mat? Taday talamang sip-sipot iti garaw ni Inteng ti aramiden na. Isumat ti kunak nana. Ay, saan nga min ani Inteng ti sinupurtaran na iti kinakapitan iti napalabas nga eleksyon. Iso siguro akasta. Di oray man. Saan ko maakas day ti aramidan na. Imbaga ni nanatuyang ti kasta, John. Wen, chip kwarog. Ay, uray ngamin idin na panak nagmonitor ijay ayanda. Nagado adakas ngayon bagbaga na may papan kini Angkal. Naulaw siguro gapo itiging ginag. Kasla di na mo ti bagbagana. Uwan nga raw, kunamla na sino nga agsasaw. Anya ti kunayaw, John, kan kwaraw. Damot gayam di ni nanatuyang. Awan mo timbagami. Kat no nangagkwa siya ti pagsarsarita niyo. Kunayo pa'y nga ang mga nunaulawak gapoy tinapasamak aging ginag. Saan ka di apod na nanatuyang? Kaya't mo tadanugag tarupam sika kwaraw Oh, makitam day ta, nana. Ha? Talaga natangsit ka. Saan lang ka mamang batikos kini Uncle ti amaom? Nalaing ka pa yamang karait. Ni, ape akas ta ti rupa Marituyang. Kasla nakiapa ka. Maasarak ka na gijay at tanawd. Anya tinaramid na ken kaaya. Amangan ka no naulawak idinaging ginad. Iso asaan ko nga ammo ti ibagbagak. Kat pudnumat nga irresponsablay ni Kapitan. No apay mat nga minakas jeti pa nagsasaom kan ni Kapitan Inton maminsan, agpanunot ka pa'y na imbag. Sakbay nga agsao ka. Wano agipos kay ti Facebook. Tapno sanda ka nga ibash dagiti ka barangayan tayaw. No kasta. Nakita ti impus mo iti Facebook, Mare. Saan nasaya at amapan mo ipupos nga responsable ni Kapitan. Intun kwan, sika tinakaswan. Awan pa'y serserbe makasarsarita marikwanang. Ha? Agawid akman langan. Anti Tuyang, nimot kapitan ti sumungad. Huwag nga raw. Ita nga awan tiging ginay. Santog pakita. Takrok. Unay kamutan, ante. Kahit puno magtakrok day ta Kapitan. Ha? Kaslada sakit tinakam mo kan ni kapitan ante. Awan Apay nga rod nga, akas tat ibagbagam. Nakitak pa'y tin-post mo iti Facebook, apang dadaol kan ni kapitan. Imbes kumusta amat ni Tata Badong, no kumusta ti kasasaan na ijay bagyaw. Ang saan mait, taday tagi po post iti kumkomporme iti Facebook ti aramidaw. Aha, jak amukan ka pasita. Ay na, ante, agbalbaliw kan. Saan anasayati kas tangar aramidam? Adda kalamidad asang sangwan tayo ita. Iso ano mabalin? Saan ko maaday tamang bat-batikos kan ni kapitan ti ipang pangrunam? Anya ter aramidem dito'y balay, Kapitan. Kaya't kailang ako mustaan maray. Apay nga italaan. Anyat kaya't mo asawan? Naging ginad, awan ti abisaw. Na, Idinalpas ti ginginay, saan asika tinagmonitor. Itatawanan ti ginginay, sa kalao may agpakumusta. tapno ibagakan ka maray. Jak amaw nga adda mapasamak agin ginad. No maipapanmat iti monitoring ibagbagam. May salaang ti bagay. Naglawat ti barangay tayo. Pa'y mamonitor ko amay no si siya.
Isu nga ron nga dadagiti tanaw tapno ada katulungak no ada kalamidan. Yo, ti kunam kitday. Sadot ka, kapitan. Saan ka makawawat? Ada ti mapaspasaran tay akalamidan itamari. Isu mabalin atil mo ng pala ti prime mo. Amok asaan asyak ti kayat mo nga agbalin a kapitan. Ang respetun naklat ta kumaa. Salbag kite. Nay, apay manan, Auntie Toyang. Yan. Agin lalaing day a kapitan inteng. Apay aya akasta ka, Ante. Nagngato ti pride mo. Nangag ko ti saritaan nyo kan ni Kapitan Itay. Kat nasaya at matipan nakisarita na kan ka. Napay ngamin nga iso tinagbalin a kapitan. Ha? Awan matam muna. Awan to pa'y ti husto a plano na. No anya ti maaramid ita nga adda kalamidan. Adda plano na, Ante. Anya nga'y kumatiam mom si kapasita. Kat kaumumay mula ang mag idinapalabas a bulan. Simple lang, Ante. Nabuyak ti interview ni Kapitan. Kan binasak dagiti impupos na iti Facebook page ti barangay yo. Isu nga mok. Si Kangay, Ante. Amang ano saan ka nga nga agbasbasa? Isu ako nam nga awan plano. Wano aksyon ni Kapitan. Uray no adamay. Ay, sus! Adaman ng gingginad! Sapay nagpigsa! Ay! Ante Tuyang! Ante! Romartan! Amangan numatumba ti balay! Ante Tuyang! Ay! Ay! Ibaglakit din ta nakarwara kon! Ay! Narban ti kalapaw da Ante Tuyang kan Uncle Badong! Ay! Sapay adapay lang ni Ante Jay! Ante Tuyang! Ante! Mangmangagnak ka day! Sita! Kanya tinapasamak! Ay na! Natumba ti balay da Auntie Tuyang kan Uncle Badong! Kwarog! Ay, sapay ada pala ni Auntie Tuyang iti unag! Nas ka na ma-rescue adagos ni Auntie Tuyang! Ang mga nanya pa iti mapasamak kan kuana! Mabit lang pa sita. Awagak ni Angkal. Kan dagiti daddo mamasaknan. Tapno ma-rescue mi adagos ni Nana Tuyang. Intay, asino ti imawag? Ay, ni kwarog nung nagapuran ka nun ni Marituyang. Anya! Narbati balada. Ay, naimpaglaangan. Ta light materials lang tinausar iti balada. Ay, rumara. Inakita ni Marituyang. Ay, saan ka pa'y matanangan? Ay, mga anak ton. I-rescue me ni Marituyang. Ay, ala, sige, no kastati kunam. Ay, agan-anad kayo ah. Ay, baga, tatulungan daw. Naimbaglangan ta nagpardas ti aksyon nyo, Angkal. Siya pa iti kunam. Amang ano yan tinapasama kini Nana Tuyang. No saan na rescue adagaws. Bilibak kan ka, Angkal. Uray sana nasayat ni Nana Tuyang kan ka. Saan ka nagduwa-duwa ng tulong kan kuana. Ay, si kamot ko. Ay, pudno timbag kang Angkal. Bilibak unay kan ka. Bilib kami kan ka, Kapitan! Gawin nga gusto, bilib kami. Amo may nasakit na gitin na sawang ni Nana Tuyang kada kayaw. Ay, maragsa ka nakitidita nga imbagayaw. Kumusta tirik na, Marituyang? Nagsakit ti bagbagay mariko anang. Nuapay mo't nga minasan ka rin moradagos, ah? Nakaturugak nga main. Ay, naimbaglaangan ta lightweight laang nagiti material sa nausar iti balayaw. Iso nakalasat ka. Amom na sino tinang tulong kan ka? Asinaw maray. Da kapitan. Ha? Wan, day tatipod now. Iso ano mabalain? Di mo batikusan ni kapitan. Nang runa kat awam mo't makita kadakas nga aramidon na. Siyak payla ang timang pakankan ka. Tada na panan ni Pasita ka anak ka, Marituyang. Agawa am timangan. Tao may ni kapitan dito'y balayon umadamdama. Ay, nakababain marikwanang. Anya kumati ka babaeng. Mabain akong kankwana. Kalpasan tinaramid ka. Tinapatag na kaamiriskan. Sardangam ngamin ng timang batikos kan ni kapitan.
Takas makita kat saan mo't ako rakot. Kumusta kan, Maray? Ay, nasaya atak mo't, Kapitan. Ato ti prutas. Agpaimbag ka, Dagaws. Agyaman na, Kapitan. Pasensyaan na kuma. Kadagiti dakas ngayon sa usawang kukan kaide. Mayamon day ta. Ang pang-aasim tag, baliw kan, Maray. Timul-ulitan ti dakas ngayon naramid mo, ah? Wan, Kapitan. Saanan ang maulay? Nasaya at Maray. Agpakada akon. Urayim ni pare ba daw, taagawid ka no ita. Ay, nanatoyang. Agbalbaliw ka ngaminan. Uray no saan at ipambatom tinangabak a kapitan iti barangay nyo. Rumbang lang ang arespetuam kan suportaram. Taparamat lang dayta iti pagimbagan nyo nga agkakabaranggayan. Ala sige! Didon tinagibusan ti sabali mo ay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.